Why shouldn't you be fired? Well, one, I think I've done a really good job here, and I don't think I can be judged by the injuries this year. And you'll see next year when our team comes back, we're going to be competing for a championship. Tako je ob koncu prejšnje sezone govoril Nico Harrison, no očitno ni tako odlično opravljal svojega dela, kot je sam menil. Verjetno eden od glavnih razlogov, da je ostal brez službe, menjava Luke Dončića, ampak predvsem tudi slabi rezultati Dallasa na začetku nove sezone so bili tisti, ki so mu odnesli službo. Zanimivo, zdaj se veliko omenja, da je forsiral nekatere igralce, da se prehitro vrnejo, ko še niso povsem nared, predvsem tukaj govorimo o Anthonyju Davisu, ki naj bi na ta način celo tvegal poškodbo Ahilove tetive, ki bi ga stala cele sezone. Kakorkoli, Nico Harrison ni več generalni direktor Dallasa, naš Luka Dončić ni želel preveč komentirati te poteze, še vedno pa pravi, da je Dallas njegov dom. Spomnite se sigurno, ko je z Lakersi prvič gostoval tam, da je bilo za njega zelo čustveno in zagotovo lahko verjamejo tem njegovim besedam. Kaj pa vi mislite o vsem dogajanju? Je prav, da je Nico Harrison ostal brez službe? Se je to zgodilo zaradi Luke Dončića? Veseli bomo vseh vaših komentarjev od spodaj.